4 سال gelmiş. Bisiklet de fark pagası. Bu sağ. Emliçiyayê Gareyne, elvêre fermangeha jîngeha Duhokê hevkarî gel hêza Duhok ya pêşmergê parastina jîngehê rabûne dabînkirina nanî bû balinde û giyaneweran çunke elvêre rêjeka zor ya befrê hatiye. ما هندك كرسن خارنه و برمایکن خارنه هندك خارنگاه و عردامتین و هندك جنمه بوانگیانه وراک و دانمین نبرسی زانی بفره و سرمایه و گله گلک باشه و اف روشنبی یا پارستنا سروشتی و پارستنا آجالن کیوی بلاف بیتر ناف خلکی بزانن گرینگی وی بابتی چنده بزنید گهشتی نما و کوه زادو که بشمرگ پاراسنا جنگه هفکاری گل اره بریا جنگه پاریزیا پاریزگاه ها دو که گل گلک کسان چالاکوان هندک داماد از گاهی دیجید گل مد بارا پتر خلک که چالاکوان و جنگه پاریزت گل مداد بجدارن البهند گهاندن علفی هم کامشن بجن عالی که بسیاری چای گاره گلک دور الجهان مدانه بهند دو گیانه وان گیانه ورن کیوی و چای کردستان پپراوش خستن جان کتین یه پاراستی بیتن شولی هنجی گلکی پیروزه و مدویت خلک همیجی ویکاری بکتن شینا خارنا افخارنا برماکا یعنی نکو بیجمت خارنا که مرو بابید ابد برماکا بینم پاوینا واجه هاج برد چه گلک گیانوری هینو که وقتی بفری گلک جامعه دیتی تمرنج چه برساده Salanet gel hatina werzê zivistanê befreka zûr elçiyayê gareyt barîtin. Ev jî bîte eger ku xarin bû balinde û giyaneweran gelekiyên bibît. Lewra fermangeha jîngeha Duhokê ev rûkê rabûne dabînkirina xarinê bû balinde û giyaneweran el serê Çiyayê Garey. Nijar Mihemed Kursat News, Çiyayê Garey.